Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Жалпылы YouTube көршілер, амансыздарбы, туғандар, мекендештер. Бүгін число 31 март 2024 жыл. Ноқаттағы туғандар. Бұйырса сіздерге бір шеттен шул жемдерді, жер семеткіч, дәрі азоттордың, әлеме қысқаша ушул пияз сауыздардың бағаларын да сұра өтөбүз достор. Анықтан сіздер бірден лайкты басып қойыңыздар, комментарийге жазып, қолдан келишинче достор. Бардыңыздардың оразаңыздар қабыл болсын. Шу жаңбыр жауып, азырда эле себелеп жаңбыр жауып атат. Пияз сауыз қаншым екен, анықтан чогуу билебиз достор. Есқа кетіп қалды, жүретілі қадыр эле. Piyazlar uşul 5 kilogramı 100 som ekan. Ala emas. Savuz bolsa 4 kilogramı 100 somdan. Kızıl savuz 3 kilogram okşayt, aldağı 100 somdan tuğanlar. Azot bu Maçavin ekan. Maçavin'den Özbekistan'ı 40 som, 38 som ekan. Alemi Maçavin'den Özbekistan'ı 38 som. Azot bolsa Azot'un Özbekistan'ı 29, Rossiyası 32 som ekan. Alemi bu küller de koyat. Külleri bolsa 19 somdan. Diamafoz degen dары бар, ең күшті диамафоз. Ол 52 som ekan. Бұл Maçavina Özbekistandық ekan. Бұл 38 som, ал эми Россияның Maçavinасы 40 som. Daha bir qaytlap qo'ying. Azot'un Maçavinасы 32 som. Özbekistan'ın azotu 29 som. Diamafoz degen dары 52 som. Ең күшті дары. Мынау диамафоз деген дары. Картошкага алып коёюн дедим. Мына коюп бирби? Ол Maçavina ғой. Күл дары деген 19 som ekan. Бұйырса bir четтен жеңді білеміз. Ассалаумағалейкум. Жас қойғанда жеңдер бас бір айтып қойса. Бұдай қанша болды? 25. 25 som, ha? Kebekçi? 18 som. 18. Arpa çaka? Arpa 23 som, ha? Makaça? 22 som. Günjaraça? 32 som. 32 som. Şu jemler qancha bo'lib qoldi aka? 25. Mına mayrilangani mi? Pulchi? O. Bu gelmez. Mayrilangani. Ha. Pul qancha? Mana 22 som, mana 25 som. Ha, bu 22 som, bundan 25 som, ha? Buna aralashmacham aka? 22 som. 22 som. Oldu aka, sodağınız versin, rahmat. Allah razı olsun. May qanchadan? 5 som. 500? 4 4 kilogramlık mı? 4 kilogram. Semishka hoca bu paxtamay mı? Paxtamay. Paxtamay, ha? Rahmat aka, Allah razı olsun. Bardığında ele bağları birde ekan dostlar. Kebek 18 som. Makan tartılğanı 25 som, maydası 20 som. Günjara 35. Buyursa az kartoşkalar jaqa ötөбүз dostlar. Kartoşka buyruğa geldik dostlar. Kartoşka jaqa. Жаңы kartoşka uruqlar gelipdir. Assalamu alaikum. Жарайшы. Sizden mi kanaka?
Assalomu alaykum. Qanchadan bular? 25 dan. Bu ne degan uruq? Vega degan. Bu qancha yillik жаңы o'zi? Жаңы. 25 so'mdan, ha? O. Bularcha? Qizil kartoshka 30 so'mdan. Qayertiki bular? Rossiya bundan. Bu 30 so'm, ha? O. Buni olti ne degan? Olti nima edi buni? Aja. Ne degan? Ha, nerede mi? Kartoshka jiyan urug'lar ekan do'stlar. Riveya degan 45 günlük. Ben keli yaptı dedi. Bu erta pishar ekan, ha? Erta pishar. Qancha puli? Bu 40 so'm. 40 so'mdan, ha? Rivera degan urug'. Bu qayoqdan keldi desam deysiz? Serlovskidan kelganlar, ha? Yaxshi. 40 so'mdan. Adamlar şunlar har qanday ekan, barda bergan ekan. Yaxshi. Cho'ng qancha ekan? Cho'nglar. 18-20 deydi. Kartoshkanın çoğu arzan, halemi urug' bo'lganda qimmat ekan. Dostlar, birden like basıp qo'yinglar, kommentarga yozib. Mana shipirlar qantiq ekan, 470 so'mdan deydi. $470 so'mdan. Qant. Yaxshi shipir deydi. Tuğanlar öyle caz gelip sezon başlar kolaylıkları. Azından motoblokları sürayız. Saka, onlar bağlar tercih koyun saka. Onlar motoblokları. Bu frezası iken, 20 ayday turgan, ademi bunысы soqo ayday turgan iken. Buna qancha gal? Buna birinchidagi ko'k 38 ming. Bu qancha kuchga barobar atqa? 8. Bu remenmi? Ha, remen ekan, ha. Bulcha? Qancha bul? 38 ga. Bulda 38 ga, bul berib redib turgan. Naul remen ekan, ha buldaga. Qancha buldaga? 38. 38 ming. Bu remen. Komplektinde ular barda, ha. Komplektinde soqol frezlar var, ha. Bu oşamna oldu. Bazarga naqatqa jetkende kartoshka bazarga burilganda mına oşul. Sveta var oşul жерде. Mına motoblok жүрүп жакшы болбой атат. Bazarga келгенде ноқатқа светофор бар, ошодон сиздер солго буруласыздар. Ошол жерде. Шул жерден оңго бурулуп туруп тугандар. Мен адашымын солго деп. Оңго бурулганда ушул картошка базары бар. Ошого жеткенде мына ушул Пурсектеги мотоблоктордун ценасы айттык достор.